nami ngizonixoxela nje istory. Shoot namhlanje umhla ka-1 July 1 ngiyazalwa namhlanje i-birthday yami. So kwenzakele-ke ukuthi-ke mina nomngani wami sike salihlelela lolu suku kodwa sabona ukuthi ngoba liphakathi ney'nsuku asikwazi ukuthi sivele sithi sizoya kobungaza ngoLwesibili ngoba sobe siye emsebenzini. Bese sikhethe-ke i-weekend before i-birthday yami bese sithi hayi so ya Saturday okuyisabatha leli ledlulile. Hayi-ke sihlale phansi sihlanganisa amakhanda ukuthi unamalini nami nginamalini. Angizuphumele ubala ngemali esasinayo kodwa yayiningi yona. Hhayi-ke sihlanganise-ke nomngani wami bese siyaphuma siye kweyodwa ama-club lapha ngakoSandton. Ngoba besifuna nje indawo enhle, indawo ezoba ney'biliboco nje ezimnandi bese iba ney'phuzo nje siyidelise sike sithi nokuwasha amehlo ngoba imvamisa siyayivalela and sihlezi emsebenzini sisebenza. Hayi sihambe-ke nomngani wami siye lapho siye kwenye indawo ebhalwe uPub and Grill ngaphandle. Angisayikhumbuli-ke igama layo kahle hle kodwa uPub and Grill bokungaphansi kwegama. Hayi singeneke kuleyo ndawo ngaphakathi-ke bese sihlatshangezwe ulento uweta asihlalise phansi bese asinikeze imenu bese sikhetha ukudla kwethu nomngane emva kwesikhathi baletha iphuzo lezi esiyifunayo ey'babayo kanye nalezi ey'shisa umphimbo bese beletha nokudla inyama esikakhulukazi ngoba thina amaZulu sikhonza inyama kakhulu. Hhayi-ke liqhubeke kusuku sidle bese simane sihlale iy'phuzo lezi yonakala-ke indaba-ke. Vele inhloso bekuyowasha amehlo siyobona nje iy'ntokazi ezinhle noma singeke siy'xoxisa. Kwase kungena iy'ntokazi ey'ntathu zihamba zigqoke kahle zigqoke iy'ngubo uyabona ukuthi abantu abahle laba abasebenzayo baphethe omunye nje abawu-2 baphethe iy'khiye zemoto. Uyabona ukuthi nehile eligqokiwe lapha lemali abantu laba vele mhlawumbe okungenzeka ukuthi bahlala lapha emafletini thina siyizukela lapha elokishini la igcwele khona yonke inhlobo yabantu ongeke uyiqonde kahle nabo noma singabaqondi kahle ukuthi bayabantu aba-right noma aba-wrong kodwa bayathembisa uma ubabuka. Hayi sihambe-ke bahlale phansi sisahleli ngaleso sikhathi bese sishaya itifi zokuthina sithi hayi yazi mfowethu asishayele itifi lezi zokugcina bese sihambe siyojoyina le y'ntokazi ngeke phela. Hayi sithatha amandla-ke simane sidubule 1 wesitifu siphuza ivodka-ke angifuni ukusho ama-brand. Hhayi-ke sisukume-ke sikhokha umoya bese sihambe siye khona-ke kule y'ntokazi lezi sifike siy'bingelele kahle zivume zisibuke kodwa ngamehla uyedwa ngoba phela nazo zithukile ukuthi obani manje laba. Sigqoke kahle-ke nenkabi yami lapho sifake amabhulukwe nje amahle sifake namahembe anokusho amahembe abizayo ngathi sisebenza kahle kanti sisebenza nje umsebenzi ongatheni kodwa-ke ekuphilekayo kuwona. Hhayi ukuqhuba indaba nje ukuze izoshesha siyijoyine le y'ntokazi lezi bese-ke gcina sekuhlekwa-ke besiyichazele futhi ukuthi hhayi sobungaza nje usuku lami before ngoba liphakathi ney'nsuku so sithatha sikhetha usuku lanamhlanje. Hhayi sijabule-ke bese zi-oda ukudla simane-ke sibheke-ke nomngani wami lokudla ezikuthengayo nathi sithathe imenu sithenge ukudla kwesibili okuncane kodwa ngoba besesidlile sihlale phansi kudliwe sibone ukuthi lento i-affordability ngeke ishaye singayikhokhela lento sesizama ukucosha namaphoyinti ngaleso sikhathi. Hhayi sikhokhele ukudla qhubeke kube mnandi-ke siqedele ley'phuzo lezi bese sibize ezinye futhi nenkabi imali isekhona phela sibize ezinye nenkabi. Hhayi sivele sibanike baphuze kudala kube mnandi vele kube mnandi nje kube ngathi kade kwasazana. Hayi inkabi yami-ke isivuka nomunye-ke la eceleni uyabona ukuthi bayabhonda nami ngizame ukuvuka nomunye okuyi-yellow bone laphana. Hhayi sixoxele kube mnandi indaba yonakala-ke mase ku-late sekumele kuhanjwe. Labo sisi laba ongithi baphethe iy'khiye zemoto abawu-2 oyedwa aka-drive kumele ahanjiswe and kumele ahanjiswe yilo sisi lo mina engihamba naye bese oyedwa uya-drive naye kumele ayihambele yedwa ukhuluma ukuthi kumele adlule somewhere bese inkabi yami imbuza ukuthi hayi ufuna ukudlula somewhere awufuni ukuthi siqhubeke siyoqhubeka nayo iphathi. Hayi usisi simbone enqikanqikaza agcine sevuma kumnandi phela sesidakwe sonke bese ethi lo wami hayi uzosijoyina late sithi naye okay. Hayi kuhanjweke mina nenkabi yami sihambe siyogibela emotweni yakhe silandelane naye lo sisi lona silandele usisi ngemuva siye kule ndawo esifuna ukuya kuyona lo mbhema yaziyo lo engihamba naye. Hayi fike singene laphana kube mnandi kube nje yakuphinde kuphuzwe. Hayi kubhengwe kuphuze bese-ke mina nkosi yami ngoba utshwala phela liyashesha ukungibamba mina ngashaya 4 noma 5 court ngase ngazo-edit ife ezimbili angiyona impuzi kakhulu ngivele ngisheshe ngidakwe mase ngidakiwe futhi ngivele ngiyoyilalela kangihluphi mina. Hayi bese ngihamba ngiyoswisha off emotweni asale nayo intokazi le asale nayo mangabe chaza yena ngoba sasesivuka endlini ekuseni sahamba ngalelo langa late nayo intokazi yena ehamba nami yona isilandela ngemuva siya kuphi siya kwakhe lo mbhemi. Hayi bafike kwakhe mina bangilalise kwenye ibedroom balale kwenye ibedroom. Hayi shuthi zasha angifuni ukukhuluma kakhulu kodwa shuthi zasha yabo mase kuvuka ekuseni intokazi le isithi yona idlwenguliwe. Hawu mangiphaphama nje ngoba ngivuswe umsindo wabo kancane ngiphethwe ikhanda libhlungu umzimba uyaqaqamba ngathi bengiphuza nje ngathi bengishawa kahle kahle. Bangezwa laphana hayi ngifuna imali yami mina ngifuna imali yami futhi ngizovela ngisho ukuthi ungidlwengulile waphela vele ungifosile wangithembisa uzonginika imali. Habe ngiyayizwa leyo nto le iyakhulunywa. Ayi ngiphumeke nami ngithi ngiyayibona inkabi iphumela eminyango nayo iyatatazela ithi hey Shantu
lo muntu lona ufuna 5,000. Ngithi mina 5,000? Athi ngithi wani 5,000? Athi hayi uthi ngimdlongolile kodwa phela angimdlongolanga besiphana nje kahle yonke into ibi-smooth ibi-soft ibi-right. Ngithi mina hawu hayi Nkabi ngeke akwazi ukuthi umuntu athi umdlongolile ungamdlongolile. Athi ngiyakutshela hayi ngingene naye lo mbhembu lo simbuze sisi kwenzakalani? Athi sisi ngiyasebenza phela mina ningithathe the whole night nazongihlalisa la, so ubhuti uyazi ukuthi senzeni ebusuku kumele angikhokhele for i-service yami. Habe yebo bafowethu nginitshela imikhuba yala angifuni ukusho nje ukuthi eGoli kodwa ngicansi yonke indawo iyenzeka kodwa eGoli ngathi iWest. Hayi simeke neNkabi manje sesiyabala-ke manje ukuthi sinamalini. Imali siyidlile izolo sathenga iy'phuzo ey'bizayo safaka opetroli sahamba ney'ngane sahamba nayo ingane lena sayophuza zakwahlukana imali ayisekho kahle. Ebhange sekusele mhlawumbe 1,000 something. Simtshele sisi ukuthi alalela ntombi asinayo imali manje thina. Imali ekhona 1,000 and some change. Athi lo sisi lona uyaganga nini? Avela afonela amaphoyisa. Hawu. Futhi amaphoyisa lena akuthathanga isikhathi ukuthi afike. Afike nje within 15 minutes, 10 to 15 minutes. Hayi. Mfaka lokho ke manje na ke sekuserious ke mase kunamaphoyisa athi siyambopha lo mbhemu. Hayi manje sitatazele ke manje sithi hayi no hayi soyikhipha imali. Hayi singeneke manje na ke siboleka imali kubantu kuhlanganiswa ukuze izohlangana lo 5,000. Sibanikele abantu bahambe simnike nalo sisihambe. Bafowethu. Ngiyanikhuza mina isehlakalo lesi asihlangani nami. Inkabi yami ngiyibizanga ngegama kodwa ngishilo ngathi le story lesi ngizosishare. Ake niyeke uhola ingane emaklabini. Umoya wami upetuke kabi ngoba sengisesikwelitini naye unesikweliti. Sobabili ngenxa nje ukuthi bezivikela ukuthi yena angaye ejele. Ake niyeke bafethu uhola ingane ningazazi. Kuyasetshenzwa lana. Yazi ukuthi mhlambe kungcono ukuthi la mhlambe lwazi sibashilo ukuthi bona umsebenzi wabo lo. Ezinye intombi ungayibona nje zi-right, ezigqoka kahle, zizinhle zike ema-varsity noma zisebenza ungazisebenza kodwa zihamba ngeemoto ezibizayo kanti zenza enye side hustle esecaleni elethe imali. Ukublackmail abantu. So ke bafowethu ake niqapheke ukuthi obani nihlangana nabo, nihlangana kanjani, kuphi, nazana kanjani, isivumelwano senu sikuphi. Makuphoqa Nkabi ukuthi uhlangane nomuntu wesifazane ebumnandini makuvela ukuthi wena hayi cha recorda yonke into mhlambe noma ama sounds ngefoni urecord isound not ivideo uyibeke lapha idlala isound ungakwenza lokho ukuvikela isithunzi sakho. Nkabi yami lapha naye bengayitshela ukuthi kungenzeka kodwa nakuwe kungenzeka. Bafowethu baningi abafowethu abasemajele ababoshela amacala abangawenzile ngiyacabanga ngalesa sehlakalo lesiya. Anoqaphela la linyathela khona. Anoqaphela futhi ukuthi obani nibathintayo nenikhuluma nabo ngoba abanye abazile ngeinhloso ezinhle. Nkabi yamcishe aboshwele rape engayenzanga. 5,000 gone. Usidlile usisi. Kodwa kulungile. Yeza ukufa. Hello Mzansi, welcome to Mgosi Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. We guys, you should really be careful of kuthola amantombazane emaklabhini emathaveni umuke naye because udokhoke ekuseni. So this guy ucoca indzaba le bendakalele yena nebangani bakhe ngalesikhathi bayonatha mhla ka 1 July, which is yesterday, and the girl demanded ukuthi bamnike 5K ekuseni or else utobophisa lo mngani. Uthi girl masekasho uthi nje mina ngiyasebenza lana ngeke nje uzunge into njalo. So these girls baya clubini emathaveni knowing very well ukuthi bafana bayathanda kushela obathanza ukuthatha amantombazane bamuke nawo, and they know ubona ukuthi ekuseni they will demand for money and bayade ukuthi batoyithola because umuntu usuka sabakhe ejele uzama amaplan ngayo yonke indlela ngamana besetikweletini but amnike lo girl le mali ayidemandako ahambe girl. That's how they survive, that's how they live. Bakujwayele lokho impilo yabo vele baphila njalo. Imagine 5K ngelanga nkosi yami. Asithena kulo muntu uyahlampa eklabhini every day. Imagine 5K guys, labantu laba baku business like less serious. 5K times 31 days, 155,000. And then amaphoyisa guys avela afika jamba and atokubopha serious because basebenta bonke 155,000 to ukuthi maybe liphoyisa linika 50K every month yena 100,000 wakhe. We
kwaze kwanzima. So this guy is just basically saying ukuthi madoda or abafana, they should really be careful because labantu laba bangakwenda ukuthi ugaqele ugcine usejele ngento longakayindi. Please do comment what you think below down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I will see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.